bakunzi ba Rwanda mwegere hino umaking sure ko amaze gukanda subscribe na all notification turushaho kubana mu makuru ikipe yawe, ikipe ukunda, ikipe mukunda muri benshi, niyo kipe ya mbere ubyangu byemere, niyo kipe yonyine, niyo kipe ikomeye, niyo kipe yakomera, niyo kipe wakubaka. Muri bake Rayon Sport imeze ng'imodokari zo mu bwoko bwa Toyota. Imodokari ya Toyota uko yabimeze kose, aho yaba yarageze kose ipfa, uyisubiza ku mukanishi akayikanika ikagaruka ari imodokari nziza iryana. Rona Rayon Sport nayo aho Tade yarayigejeje murahazi, yarayigejeje harindi muka, ikipe yari yagiye arikomeye yino nkuru. Ndavuga ati mureke nze mbabwire, ikipe ya Rayon Sport ubuyobozi bwayo Murenzi Abudara we ubwe ndetse na chairman w'ikipe ya APR ngo bagiye gusaba ko Rayon Sport yakina Super Cup muri uku kwezi kwa 12 hagati ya Noheli na Bonane. Barayangira Rayon kuko muri Stade Amahoro uburyo buno Super Cup imeze, Rayon Sport na APR gukina Super Cup itwaye igikombe n'uguhita ihabwa miliyoni 100 zihuse z'igikombe, apana bwabo nibwo bu miliyoni 20. Wapi ibyo ngibyo Ferwafa yabivuyemo, na Rayon Sport na APR barabyanze, baravuze ati nicyo gikombe cyanyu mwakireka kugira muduhereze ubukombe budace 12. Usange turi guteguza umukino amafaranga menshi, ni duhabwa ubusa, ntago byakunda. Rero Rayon Sport ishaka kongeramo abakinyi, iyo ubwayo yamenye ko APR imaze kubona aho Rayon Sport iri kugana, APR yandika isaba ko umukino waba mu kwezi kwa mbere. Rayon Sport iravuga ati rero ntago twabikora. Icyo gihe uwo bita uriya mugabo bamwita umunyibutse wari perezida w'ikipe ya Rayon Sport, bamwita Tade Twagira Yesu Tade. Rero niba ariko nta kintu kirenze yakoze muri Rayon Sport, sinzi niba n'abari hari icyo bazamwibukiraho. Ariko mbere yuko nkomeza iyi operation, banyarwandakazi, uzi ko ukunda Rayon Sport, uzi ko ukunda umupira, kanda subscribe. Ngiye kubabwira amazina akomeye muri Rayon Sport y'abakinyi bagiye gusohoka. Muri Rayon Sport hari abakinyi bagiye kwirukanwa, ibintu byakomeye, ibintu bimeze nabi muri Rayon, muri Murera abakinyi bagiye gusohoka. Umutoza we tayari yamaze kugera i Kanombe, ibyo ngibyo ubyangu byemere. Umutoza none atuvugana ajyamye kuri hoteli imwe ikomeye iri hano Kimihurura. Umutoza ameze neza cyane, yaje aruhukira Kimihurura, niho hari bene wabo. Ni umutoza w'umuhanga, ndaje mbabwira ibye. Ni umutoza ugiye kubanuka mu ikipe ya Rayon Sport, ubundi mpaka zicike. Noneho nyuma yuko ajyamye ara Kimihurura, uwo bita Muhirwa Prosper, uwo bita Rwagacondo, uwo bita mana mbega amazina, uwo bita Murenzi Abudara perezida w'inzibacyuho wa Rayon Sport. Mbese waruzi ko niyi leta bita ubuyobozi nyine buri muri Rayon Sport bita ngo n'ubuyobozi bw'inzibacyuho buri muri Rayon Sport, waruzi yuko butazavaho sezitarangiye? Akaba ariyo mpamvu yose wanone Rayon Sport mugiye kwibona mu isura nshya. Ibyo gutora ntago bizigera biba, izo ni zandani ngubwiye hano kuri Rwanda. Ubu ngubu turi mu cyumba, cya cyumba kiberamo buri kimwe cyose. Twamaze kwinjira mu cyumba cy'umutuzo cya Rayon Sport, mu cyumbe cyangwa se mu cyite icyumba cy'igikundiro. Buri munsi ngiye kuja mbinjiza mu cyumba cy'igikundiro cya Rayon Sport. Icyumba cy'igikundiro cya Rayon Sport ni icyumba kiri kuganirwamo ibyubaka Rayon. Iyo nicaranye nabubaka Rayon baganira ibyubaka Rayon, twishimanye, hanyuma tukaririmba Rayon komera. Rayon igiye gukomera ku rwego ruteye ubwoba. Rayon igiye gukomera na mu mateka yaranze Rwanda. N'ubwa mbere dukoze kino kiganira ya masaha bitewe n'inkuru iri muri Rayon Sport. Wabimeze bite rero? Amakuru angeraho mbere ku bakinyi, mbere kuki cyangwa kwita operation, ariko munyemere mukande subscribe inshuti zanjye, muyikande ubundi wumve kino kiganiro nibura kigeze ku munota wa 8. Ngiye gukubita amangura nibura ntago kiri burenze iminota 9, ariko cyumva ugera ku munota wa 8 kuko gwera nyuma y'umunota wa 8 ndabasezeraho, mbasuhuze abakaza subscribe, mbasome buri hamwe hose, mbahereze utubizu, ibintu bimere neza.
ariko rero ushaka gutunga YouTube channel iri monetize, twandikire kuri 0773958508. iyo nimero iba kuri WhatsApp honyine niho wayisanga, ubundi utwandikire utunge YouTube channel ihagaze neza iri monetize kandi ku giciro gito ng'icyumuneke. Ariko nimvuga igiciro gito ng'icyumuneke mwumve ko wayibona uhereye ku mafaranga y'u Rwanda 300 kuzamura, ntabwo wayibona musi yayo mafaranga. Rero tudatinze mureke duhite twinjira muri operation yo kwirukana abakinyi. Ng'umukinyi wa mbere wabeshe Rayon Sport kandi akayibesha pe. Rero uwo bita Abedi ni umwe mu basohoka mu ikipe ya Rayon Sport. Abedi ni umwe mu basohoka mu ikipe ya Rayon Sport. Impamvu ni iyihe? Abedi yabeshe Rayon Sport ko nta mvune afite. Imvune afite naramuka yitabweho n'abaganga, Abedi ashobora kugaruka yavuye muri forme. Ngo nagaruka ari muri forme azongerwa umwaka umwe muri Rayon Sport, ariko nagaruka adafite forme azahita asezererwa ave mu ikipe ya Rayon Sport aceho agende. Ngo ni Abedi. Abedi rero ku kigero cyo gusohoka muri Rayon Sport kiri kuri 40%. Uwo bita Sefu rero na Serumogo ngo bafatanye indiscipline muri Rayon Sport ku buryo isaha n'isahabo ushobora kumva ngo basohotse mu ikipe ya Rayon Sport. Nkuko byaba bimeze kose bashobora gusohoka mu ikipe ya Rayon Sport, ko nari n'abakinyi batazongera kubanzamo, nari n'abakinyi bakuye ku buyobozi bambugwa igitambara cy'ubukapiteni, bahita bagira ute, bahita babanabuzamo ku buryo isaha n'isahabo bashobora gusohoka muri ikipe ya Rayon Sport. Undi mukinyi rero urimo uragorana none ahangu no wita Farenganye, utaberewemo ikirarane na kimwe, wahembewe igihe, waherewe amafaranga igihe, ariko uyu munsi wa none akaba atari kugaragara mu mirimo ya Rayon Sport. Akaba we ahembwa amafaranga yo kugaragara mu myitozo gusa, ariko ntagaragare mu kibuga. Ibyo ngibyo rero uwo bita Murenzi Abudara yamaze gukomfirima, abaganga bamaze kwemeza ko Farenganye ameze neza. Mu gihe Farenganye atakwemera gukinishwa kuri Bugesera, Farenganye arahita asohoka mu ikipe ya Rayon Sport, yirukanwe bigende nabi cyane, we ari bunirukanwe ngo bahite banamurega muri FIFA, bemeze ko umukinyi yagwaye agakira, abaganga bakemeza ko yakize, ariko akaba yaranze kugaruka mu kazi, akaba yarataye akazi. Undi mukinyi rero ushobora gusohoka mu ikipe ya Rayon Sport ninde? Nuwo bita Paveri Nzira warasohoka mu ikipe ya Rayon Sport ko byagenda kose. Uwo bita Asman Muzamu arasohoka mu ikipe ya Rayon Sport. Muri make abazamu babiri b'ikipe ya Rayon Sport bari busohoke, niyo mpamvu bari gucaza uriya Mugisha Yves kugira ngo azatanga ibyo afite byose mu ikipe ya Rayon Sport. Urumva rero ni Rayon Sport igiye kugira ute gusohora abakinyi. Rero uyu mutoza mushya tayari mu ikipe ya Rayon Sport isaha n'isaha ari buze gusinya muri Rayon Sport. Ibintu biraryoshe, ibintu birakomeye. Amakuru mfite niko yamaze kugera hano i Kigali nk'uko nabibabwiye. Uyu munsi yahuye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport, bumwereka kontara uko imeze, anyuzamo ijisho. Risa n'isaha uyu mutoza w'ikipe ya Rayon Sport murabona ibaruwa igaragaza akagize ute kamaze gusinya. Rero ngo Rayon Sport ngo yiteguye kuzabagira APR muri Stade Amahoro ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere, ngizayibiza icyuya. Ngo Rayon Sport ngo niyo yisabiye Ferwafa yibwira ngo nta kibazo umukino muwushire mu kwa mbere, mu matariki ya mbere tuzawutera papa. Ubwo rero urumva ko Murenzi Abudara ari yizeye, ngariyo mpamvu Rayon Sport ngo muri uku kwezi kwa 12 igiye kugura abakinyi, noneho mu kwa mbere ikazabandikisha abo bakinyi yandikishije, ikazahita inabakoresha kuki kuri uwo mukino imaze kubabonera iki amarisansi. Urumva rero ni ikintu cyiza, ni ikintu gikomeye. Naho ibya Robertinho muri Rayon Sport byo byamaze kugira ute, byamaze kubona igisubizo. Murakoze cyane rero, Imana ibahereza umugisha utagabanyije. Iyi ni Rwanda 250, ikinyamakuru cya mbere kikugezaho amakuru yayizewe muri Rayon Sport ndetse no mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda muri rusange. Murakoze cyane.